Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Bugesera. Abaturage batuye mu murenge wa Mbyo mu karere ka Bugesera batuye muri santere ya Gitaraga bavuga yuko batewe impungenge n'abakora irondo ry'umwuga bateza umutekano muke bakanahohotera abaturage, dore yuko bano banyerondo mu masaha ya nimugoroba batangira gutegera abantu babaka icya 10 n'amaturo, barangiza amafaranga bamara kuyabona bakajya kuyasindira mu kabari, barangiza bakaza bagakubita abaturage babahohotera, dore yuko abaturage bavuga yuko irondo ry'umwuga ribajengereje kandi ikindi bagerageza kubahindura nibabyumve, kandi bakwa amafaranga y'irondo ya buri kwezi, dore yuko abaturage bavuga ko batazongera gutanga amafaranga y'irondo ibi ni batabikemura ngo babikure mu nzira abanyerondo bakunze guhohotera abaturage bakurweho. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gasabo. Abatujwe mu midugudu ya Kigarama aho mu kagari ka Nkusi umurenge wa Jari ho mu karere ka Gasabo baratabaza basaba ubuyobozi ko bwabarwanaho inzara irenda kubica, dore ko abantu baturage bavuga yuko ntacyo kurya bagira ndetse naho guhinga bafite, dore ko bavuga ko bafite abana bakiri batonya ndetse abana bakenera kurya, bamwe na bamwe bavuye mu mashuri kubera kubura ubushobozi, bakaba basaba leta nimba yabasubiriza abana mu mashuri ndetse ikabahereza n'ibyo kurya, bavuga yuko inzara igiye kubahitana. Make y'amakuru n'imbere bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Bugesera. Abaturage batuye mu murenge wa Mbyo mu karere ka Bugesera muri santere ya Gitaraga baravuga ko batewe impungenge n'abakora irondo ry'umwuga bahohotera abaturage ndetse bakanabambura n'amafaranga, dore yuko abaturage bavuga yuko abanyerondo bakora irondo ry'umwuga babajengereje babaka amafaranga ndetse bakanabakubita, dore yuko abavuga yuko batanga amafaranga ya buri kwezi y'irondo ry'umwuga ariko abanyerondo ntibakore akazi kabo neza. Abaturage bavuga yuko bano banyerondo bateza umutekano muke, abaturage bakaba basaba ubuyobozi bukuriye irondo ry'umwuga nimba bahindura bano banyerondo. Abaturage bakavuga ko bino nibidakorwa batazongera gutanga amafaranga y'irondo ry'umwuga aho kugira ngo bano banyerondo babarinde cyangwa barinde umutekano, ahubwo bangiza umutekano bakanahohotera n'abaturage. Abaturage bakaba bibaza gutanga amafaranga y'irondo ko n'ubundi ntacyo bimaze, dore ko bavuga yuko abatayatanze bakunze gutegerwa mu nzira n'abantu banyerondo bakabatera ubwoba bakabakubita, ndetse abandi bakavuga yuko bazaza kubakurira inka mu biraro mu gihe banze kwishyura irondo ry'umwuga, dore yuko ku murongo wa telefoni twavugishije umukuru w'umudugudu avuga yuko ibingibi atarabizi, agiye gukurikirana ino rondo ry'umwuga kugira ngo babashe kunoza serivisi batanga. Abaturage batujwe mu midugudu ya Kigarama mu kagari ka Nkusi umurenge wa Jari ho mu karere ka Gasabo baratabaza basaba leta ko yabarwanaho kubera ko inzara igiye kubatsinda mu nzu, dore yuko ino miryango ivuga yuko bafite abana bakiri batonya b'incuke ndetse kujya kwiga ari ibibazo, ndetse bamwe bavuye mu ishuri bakaba basaba leta nimba yabasubiriza abana mu ishuri, dore yuko ngo n'inzara ibarembeje. Abaturage mu ijwi rituje bavuze yuko batojwe mwino midugudu, gusa ni byiza kuba leta yarabagwanyeho cyangwa leta yarabahinduriye ubuzima ikabahereza inzu zo kubamo ikabahereza naho guhinga hatonya, ariko baravuga yuko noneho inzara ibishe kandi batabaza kugira ngo bahabwe ubufasha, kubera ko ibingibi ni ibintu bituma inzara yenda kubatsinda mu nzu. Bavuga yuko naho guhinga bafite, kandi ikindi bavuga yuko nibabafasha bazashimira rurema. Aho batabaza nimba leta yabarwanaho ikabahereza icyo kurya, dore yuko bataka inzara igiye kuzabatsinda mu nzu. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka n'imbere bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Rero wakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha. Twari duherereye mu murenge wa Rugarama mu kagari ka Jari mu karere ka Gasabo, aha niho twari duherereye. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, turabakunda cyane.